ჰალო და აი მეორე ნაწილი ამ ვიდეოსი, რომელსაც შეგპირდით, ეს არის გაგრძელება, როგორც წინა ვიდეოში მოვუსმინოთ ჯერ გერმანულად მთლიანად ამ ტექსტს, ხოლო ტექსტის დასრულებისთანავე მე შემოგთავაზებთ უკვე მის თარგმანს და დავამუშავოთ უკვე ერთად. ჩავრთავ ახლა და მოვუსმინოთ მოდი ბოლომდე და შემდეგ უკვე დავამუშავოთ. Jeder versuchte, den anderen vom Trittbrett zu stoßen. Als die kleine Henne der Stopfnadel in den Hintern treten wollte, trat sie daneben, weil die Stopfnadel so mager war. Und an der Stecknadel stach sich die kleine Henne. Da sagte sie: Wir wollen anständig sein und die beiden mitnehmen, meine ich. Dafür kostet das auch für jeden weniger. Weil Sie etwas mehr bezahlen müssen. Dafür dürfen Sie ja schließlich mit uns fahren, nicht wahr? In der Taxe setzten sich die kleine Henne und der kleine Hahn so breitbeinig hin, als wären sie Grafen oder wollten hier Eier ausbrüten, sodass die arme alte Ente und die arme Stecknadel und auch die arme Stopfnadel beinahe erstickt wären. So ein Lumpengesindel. Als sie ein Stück gefahren und am Lattenzaun Nummer 374 schon vorbei waren, packte der kleine Hahn schnell die Stopfnadel und steckte sie von hinten in die Sitzlehne des Chauffeurs. Die kleine Henne griff sich die Stecknadel und heftete damit den Taxifahrer mit seiner Jacke an den Sitz. So ein Lumpengesindel. Beim Lattenzaun 452 sagte der kleine Hahn: Schnell, schnell, halten Sie an! Eine Frau muss kotzen! Und der Taxifahrer, der wohl um seine Fußmatten fürchtete, hielt sofort an. Die kleine Henne flatterte aus dem Taxi, der kleine Hahn sofort hinterher und sie flogen über den Lattenzaun und verschwanden im Dunkeln. Der Taxifahrer sprang auf. Da zerriss er sich die Jacke, denn er war mit der Stecknadel festgesteckt. Er rannte hinter ihnen her, lief noch 20 Meter am Zaun entlang, kam aber nicht hinüber und erwischte sie nicht. In seiner Wut sprang er wieder zurück in sein Auto und stach sich an der Stopfnadel in den Hintern. Da wollte er wenigstens die Ente greifen und vielleicht am Sonntag braten. Mit Kartoffelklößen und Blaukraut. Das Wasser lief ihm schon im Mund zusammen, dachte er bloß daran. Da war die Ente auch weg, auch abgehauen. Lumpengesindel, verfluchtes! Schimpfte der Taxifahrer. Und er schwor sich, nie wieder Leute zu befördern, die sich schon beim Einsteigen schlecht benehmen. Und wenn sie 10 Paar lackierte Stiefel mit Sporen aus Gold anhätten und 100 englische Hüte auf dem Kopf. ახლა კი გადავთარგმნოთ. Als die kleine Henne der Stopfnadel in den Hintern treten wollte, trat sie daneben, weil die Stopfnadel so mager war. Als die kleine Henne der Stopfnadel in den Hintern treten wollte, როდესაც პატარა დედალს ნემსისთვის უნდოდა რომ ამოეკრა ფეხი, trat sie daneben, ააცილა, weil die Stopfnadel so mager war, რადგანაც ნემსი იყო ძალიან გამხდარი, mager, ძალიან გამხდარი, in den Hintern treten, ანუ ამოკრა ფეხის, trat sie daneben, აცილება. Und an der Stecknadel stach sich die kleine Henne. და
an der Stecknadel, ხოლო გულავკას რო ვეძახით ქინძის თავზე, stach sich die kleine Henne. იჩხვლიდა პატარა დედალმა. Die kleine Henne. Da sagte sie: Wir wollen anständig sein und die beiden mitnehmen, meine ich. Dafür kostet das auch für jeden weniger. Weil Sie etwas mehr bezahlen müssen. Da sagte sie, da man თქვა, wir wollen anständig sein, ანუ ჩვენ უნდა ახლა ვიყოთ წესიერები, anständig, წესიერი, und die beiden mitnehmen, meine ich. Da ორივენი წავიყვანოთ თან. Dafür mitnehmen, mitgenommen, წაყვანა, beide, ორივენი. Dafür kostet das auch für jeden weniger. Da სამაგიეროდ ყველასთვის იქნება გადასახდელი უფრო ნაკლები, weil sie etwas mehr bezahlen müssen. რადგან მათ ცოტა მეტი უნდა გადაიხადონ. bezahlen გადახდა, kostet ღირებულება, weniger უფრო ნაკლები. Dafür dürfen Sie ja schließlich mit uns fahren, nicht wahr? Samagierot, dafür dürfen Sie ja schließlich mit uns fahren, nicht wahr? Samagierot მათუფლება ექნებათ ბოლოს და ბოლოს ჩვენთან ერთად იმგზავრონ. ასე არ არის? Schließlich ბოლოს და ბოლოს mit uns ჩვენთან ერთად. Dürfen მოდალური ზმნა, ნებართვის აღება უფლების ქონა. Nicht wahr? ასე არ არის? განასიმართლეს არ ვამბობ? In der Taxe setzten sich die kleine Henne und der kleine Hahn so breitbeinig hin, als wären sie Grafen oder wollten hier Eier ausbrüten. In der Taxe setzten sich die kleine Henne und der kleine Hahn so breitbeinig hin, als wären sie Grafen oder wollten Eier ausbrüten. Taxiში დასხდნენ პატარა დედალი და პატარა მამალი, ფართოდ ესეთი გაშლილი ფეხებით, თითქოს იყვნენ გრაფები და სურდათ კვერცხის გამოჩეკვაო აქ. Also breitbeinig, ან ფართოდ გაშლილი ფეხებით და sich hinsetzen, დაჯდომა wären ყოფილიყვნენ თითქოს als wären sie თითქოს ყოფილიყვნენ grafები und Eier ausbrüten კვერცხების გამოჩეკვა so dass die arme alte Ente und die arme Stecknadel und auch die arme Stopfnadel beinahe erstickt wären. Also, dass die arme alte Ente und die arme Stecknadel und auch die arme Stopfnadel beinahe erstickt wären. Ისე რომ საწყალი arme, საწყალი მოხუცი იხვი და საწყალი ნემსი და საწყალი ქინძის თავი და საწყალი ნემსი კინაღამ გაიგუდნენ. Beinahe კინაღამ ersticken გაგუდვა დახრჩობა. Beinahe erstickt wären. So ein Lumpengesindel. Ja, უზნეო საქციელია ჩვენ ამ გამოთქმაზე პირველ ნაწილში უკვე ვისაუბრეთ, იქ ავხსენე ამ სიტყვების მნიშვნელობა. Als sie ein Stück gefahren und am Lattenzaun Nummer 374 schon vorbei waren, packte der kleine Hahn schnell die Stopfnadel und steckte sie von hinten in die Sitzlehne des Chauffeurs. Als sie ein Stück gefahren und am Lattenzaun Nummer 374 schon vorbei waren, როდესაც ცოტათი მგზავრეს ein Stück, როდესაც არის ეს სიტყვა fahren-თან, გადაადგილების აღნიშნულ ზნასთან, ვამბობთ ცოტათი. როდესაც ცოტა გზა გაიარეს und am Lattenzaun Nummer 374 schon vorbei waren, როდესაც ჩაუარეს ამ
მისამართს ეს იყო ლატნცაუნ 374 ნომერს. ლატნცაუნში ცაუნ და ცაუნ არის ღობე, ანუ ფიცრების ღობე იგულისხმება სიტყვასიტყვით. Vorbeifahren Chauares packte der kleine Hans schnell die Stopfnadel und steckte sie von hinten in die Schutzlehne des Chauffeurs oder Sitzlehne. Packte ხელი დაავლო პატარა მამალმა სწრაფად ნემს და უკნიდან ჩაურჭო მძღოლის საზურგეს. Hinten in die Sitzlehne des Chauffeurs. Die kleine Henne griff sich die Stecknadel und heftete damit den Taxifahrer mit seiner Jacke an den Sitz. Die kleine Henne, პატარა მამალმა, griff sich die Stecknadel, ასევე ხელი წავლო, greifen, gegriffen, ხელის წავლება დაცება, Kindsisthaus und heftete damit den Taxifahrer და მიამაგრა ამით ტაქსის მძღოლი mit seiner Jacke, მისი პიჯაკით an den Sitz, სკამზე. So ein Lumpengesindel. რა უზნეო საქციელია. Beim Lattenzaun 452 sagte der kleine Hahn: Schnell, schnell, halten Sie an! Eine Frau muss kotzen! Beim Lattenzaun 452 452 ნომერთან ლატენცაუნის 452 ნომერთან პატარა მამალმა თქვა Schnell, schnell halten Sie an. Anhalten არის გაჩერება. სწრაფად გააჩერეთ. Meine Frau muss kotzen. ჩემს ცოლს გულიერება. Kotzen გულისრევა. გერმანელი მოდალურ ზნას იყენებს muss kotzen. Halten Sie an! Eine Frau muss kotzen! Und der Taxifahrer, der wohl um seine Fußmatten fürchtete, hielt sofort an. Und der Taxifahrer, der Taxismძღოლი, der wohl um seine Fußmatten fürchtete, რომელსაც ეშინოდა რომ არ დაესვარათ მისი ჭილობი, ანუ ფეხის ქვეშ რაც არის გაფენილი, hielt sofort an. მაშინვე შეაჩერა. Fürchten, ეს არის შიშის ქონა, die Fußmatte ჭილობი. Die kleine Henne flatterte aus dem Taxi, der kleine Hahn sofort hinterher und sie flogen über den Lattenzaun und verschwanden im Dunkeln. Die kleine Henne flatterte aus dem Taxi, der პატარა დედალი გადმოხდა ტაქსიდან, der kleine Hahn sofort hinterher, მას მოყვა პატარა მამალი und sie flogen über den Lattenzaun, გადაიფრინეს ეს ფიცრების ხობა und verschwanden im Dunkeln და გაუჩინარდნენ სიბნელეში. Verschwinden, verschwand, verschwunden გაუჩინარება. Im Dunkeln სიბნელეში. Das über den Lattenzaun und verschwanden im Dunkeln. Der Taxifahrer sprang auf. Da zerriss er sich die Jacke, denn er war mit der Stecknadel festgesteckt. Taxismძღოლი გადმოხდა, sprang auf, da zerriss er sich die Jacke, sich zerreißen, გაგლეჯვა, დახევა, გაიხია, დაიგლიჯა. Jacke, kurtuki, denn er war mit der Stecknadel festgesteckt, რადგან ის მიმაგრებული იყო კინძისთავით. War mit der Stecknadel festgesteckt. Er rannte hinter ihnen her, lief noch 20 Meter am Zaun entlang, kam aber nicht hinüber und erwischte sie nicht. Er rannte hinter ihnen her, გაეკიდა, rennen rannte, gerannt, strapisirbili არის, hinter უკან, ანუ მათ უკან გაეკიდა, lief noch 20 Meter am Zaun entlang, am Zaun entlang ღობის გასწვრივ, გაიქცა კიდე 20 მეტრა ირბინა, kam aber nicht hinüber, ვერ გადავიდა und erwischte sie nicht. და ვერ ჩაიგდო ხელში, ვერ დაიჭირა. In seiner Wut sprang er wieder zurück in sein Auto und stach sich an der Stopfnadel in den Hintern.
In seiner Wut sprang wieder zurück in sein Auto. Die Wut არის გაბრაზება, განრისხება ცოფი, ანუ ეს განრისხებული in seiner Wut. Sprang wieder zurück, უკან ჩახტა თავის მანქანაში und stach sich an der Stopfnadel in den Hintern და იჩხვლიტა საჯდომზე ქინძის თავი. Da wollte er wenigstens die Ente greifen und vielleicht am Sonntag braten. Mit Kartoffelklößen und Blaukraut. Wenigstens die Ente greifen und vielleicht am Sonntag braten. Da იხვი მაინც დაეჭირა და ალბათ კვირას შეეწვა. Mit Kartoffelklößen und Blaukraut. Kartoffelis ბურთულებთან და კომბოსტოს მჟავით. Kartoffelklößen შეგიძლიათ მოიძიოთ რა საჭმელი, ეს არის კარტოფილის ბურთულები, რომელსაც შეიძლება შიგნით თავსიც ჰქონდეს და Blaukraut ეს არის ჩვენებური წითელი კომბოსტო, მჟავე. Mit Kartoffelklößen und Blaukraut. Das Wasser lief ihm schon im Mund zusammen, dachte er bloß daran. Das Wasser im Mund läuft. Es laufen, es არის გამოთქმა, როდესაც ნერწყვი მოგადგება. ანუ სიტყვით წყალი მოდიოდაო უკვე პირში, ანუ ნერწყვი მოადგა. Dachte er bloß daran, ამის გაფიქრებაზე. Da war die Ente auch weg. Auch abgehauen. Da war die Ente auch weg. იხვიც გაქრა. Auch abgehauen. Abhauen აორთქლება. ისიც აორთქლდა. Lumpengesindel, verfluchtes! Schimpfte der Taxifahrer und er schwor sich, nie wieder Leute zu befördern, die sich schon beim Einsteigen schlecht benehmen. Lumpengesindel, verfluchtes, წყეული მწიყოს უზნეობი, schimpfte der Taxifahrer. ილანძღებოდა ტაქსის მძღოლი, schimpfen ლანძღვა. Und er schwor sich, schwören არის ფიცი და მან თავს შეფიცა, ფიცი და nie wieder Leute zu befördern, აღარასოდეს არ გადაეყვანა ხალხი, die sich schon beim Einsteigen schlecht benehmen, რომლებიც უკვე ჩაჯდომისას ცუდად იქცეოდნენ, sich schlecht benehmen, ცუდად მოქცევა. Und wenn sie 10 Paar lackierte Stiefel mit Sporen aus Gold anhätten und 100 englische Hüte auf dem Kopf. Und wenn sie 10 Paar lackierte Stiefel mit Sporen aus Gold anhätten, daher tundats 10 წყვილი ლაკის ჩექმები ოქროს დეზებით სცმოდათ und 100 englische Hüte auf dem Kopf. Da 100 ინგლისური ქუდი, შლიაპა, ცილინდრი გულისხმება თავზეო. ამის მიუხედავად, ანუ აღარ გადაიყვანდა მათი. აი სულ ეს იყო დღეისათვის, იმედია რომ შეძელით მონიშნა სიტყვებისა, რომელიც იყო თქვენთვის უცხო და ამუშავეთ. შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ ჩართოთ დამუშავების შემდეგ უკვე ვიდეო და უკვე გასინჯოთ და მოსინჯოთ, შეძლებთ თუ არა თარგმანს. მე შეგახსენებთ, რომ დონაციისთვის მითითებული არის ანგარიშის ნომერი და თუ ფიქრობთ, რომ გეხმარებათ თქვენ ეს ვიდეო გაკვეთილები გერმანული სწავლაში, შეგიძლიათ განახორციელოთ მცირე დონაცია. მადლობა. Tschüss.